On me suit des artistes en fait d'urgence. Donc, kala ka won ti don. Regardez la maman. Assalamu alaikum nene. Onye jam. Konto yato. Are do sen. Konto yato nembiro. Omara ko nyama. Ilo on kabefeti. Omari bobo goto feti. Oyo nene. Oyo dei. Konto yudon. When you desere. Kodore udon. Awa senen. Mesdames, messieurs, regardez une maman. Comment m'a quitté le nene? Nenang Aisatu Jari. So, our nene. What teto? Nene? What? Our sene, Rebecca Travo. Yeah, une maman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mo yalta bugol ko nyamo. Ko minawa. Do na agete. Mara mene baba. O be mara nene be mara baba juldere no be ala ko be nyama be mara bita mabbe o mari on feti. Nene. Aw habbe joddo non nene. Habbe taw nene o completo. Ko tantira be amen no Canada. Harabe solani men cionci wo ko men yaltu men wallito julbe Allah ben hatto jimbe ben e ballal haray non ko jaajirabe tanti ummu Canada adani men do neni ya nani cionci julde mo ngonni nene ba oui moi aussi je veux m'asseoir awa ne awa Amin. 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 Allahumma amina. Amin. Amin nene. Allahumma amin. Oui. Elle ne sait même pas parler. Tu peux venir par là. Allah ndikki biddo mo ngon nani ya rabbi amin nene qui va m'aider à voir la nourriture de notre nene amini to wullu nene yo ota wullu nene awa nene nani oyene awa nene hino cionci mon julde di nani hino do nene ya tetu galle mon nani ara indon ko no mapini on ayo kanyande bola tale batake wanda mata amitake nani nene awa tahu Hoja eu tô falando assim, mas awa nene Allah fala do Allah ko amini amin ya amin qui va m'aider à trouver de la nourriture pour elle nene yo mami na tawnga suudu ari ko no fala don likkoy on defali hande ko fi likkoy fala don awa don andi joni ko no mi fala e may do tollan ka sare kam don holilan o ngandala non nene o ngandala o ngandilan awa joni may do tollan ka sare mi naba on ka salon be ittadi pedali do taw be ittadi pedali do mi semba dum do fo hala nembiro an rujjira no mojjiri on fami sagata mo honton sagata mo fetu don kaya ko no be ko kam ko woni albe
Oyi kanko ni ne oyo nene on jarama. Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi un complet d'un vieux là. On jarama. Yettela. No haifi. Kombeni. Onene mon. Oyo dey senedo. Ardiredo. Jodedo. Complet makisal goto. Ko do woni. Jodedo. Ko nene mon ni awa nene ko do tumardon biddo ila illallah muhammad rasulullah e menen ne awa nene ya onno koto awa min kadi be do woni nene ya nani awa konto iwdon ko sare okay haray nene do kadi haray ko tantirabe amen fayntimbe innetebe don be kala da jaaja tanti woni ko addani men do kadi fi cionci julde haray do kadi men jonna biddo on ko julira nan cionci mon julde di ko juliro nani barka Allah mi fontu yon acce mi fonta yon nani ari fontana lan do oyi non la ba oyi on di ko rutiro nani ara non nene on kado ngala pade ngala tigare joni mi faala koto ye yaadu ka sare ono ngenene minaba nene be itana so warando do vazi minaba nene be itana la ndo fo ono kadi nare ko de monde fontire ko de mo may yaade ka sare nani be itana dum do fo mi artira yon kadi hankamo nani awa nene may yaade fala to ko sodo mi takoje on yitali koje may yaade taw ka restaurant itton koje ono ngenene ya nani on nene kadi wobe yaade sogo likkobe defal joni jokkelantu men adore nyaamu gongol nani e taxi am wasa ye dogo da tinna sonnala non jigi didi e biredi wala sardi dogu rapidement e biredi wala sardi ko nyaamete fi mabbe do dogu par frion e ndiyan sipa goto ay dogu way nene awa hande kadi mi fottuno e moƴƴere ne hande kadi mako tako ay ɗum ɗo mako bandijo piyne ɗum namden bandijo piyon ɗo bandi ameterisa ɗo to jindu jemma to jindu jemma yahude ngala o ko ɓiɗɗo waɗata bandi munye nene nani munye dogu nene munye lekitam yano munye nan nene munye dogu nene jono hebi biddo mi Mariama Touré moni biddo mo nani haray koto do woni koto wa nani koto mayen kisa yaade mi ittana dum do fo mayen ta habbe berdo taw nyame no mi namba on ka salon itto dum do fo nani awa oui nene mesdames messieurs je veux partager la vidéo rapidement pour vous montrer cette vidéo. Je vous demande humblement de nous aider dans l'urgence. Aidez-nous encore une fois de plus. On va aider notre maman et son fils qui est malade. Regardez. Regardez Moussipé. De montrer cette vidéo à l'État guinéen. Le monde doit visionner la vidéo là. Regardez. Et non, c'est pour descendre pas de Kalawol. Barka. Barka ma be. Barka ma be. Barka nene. Barka ma ya. Barka nene. Barka dey. Barka koto. Yo Allah hay finir cellal nani. Hino chonci mondi. Hino chonci nenandi joni. May yaade nani. Joni. Hay menen ma ko me yaade. Ko me yaadu dum do fop men itta. Dum do fop men labbina mo hala pos mi yartida ono makko nan nene hay si on ma paaki nene hay si on ma paaki nene nani mi yeltiki ko bonno yaade don few nene munye dogo nene ko Allah mu yen hayno dir nan musibbe ono wonbe sibude assistance humanitaire d'urgence
je rencontre une maman qui marchait sans chaussures, qui avait tellement faim, qui n'a pas quoi manger. Regardez, hein. Na? Mambo siano. Yo, sele don non joni. Andi tampina ye. Munye. Tampina yo. Andi ko sare mi yuri. Kasare yuru don ne. Fa yoto kuno fetja ka. Mi. Awa, andi tashi benatali ndar do wona problem. Mi andi joni ko mi fala koto. Ndare lando. Se ngari joni o nyami o ngitti koje. Main do to la mitta dum la pos. Mitta dum la pos. Après mi artira ngona ngeneni yang. Julbe Allah be walla heben ko nyamo nan nene. Dogu nene. Konto ndo walude. Acce ɓeydude ko ñaama ton ko ɓe addude waɗen ɗo nene coñcini yaafe nene waɗen. Ne rejetez pas les personnes âgées. On ne sait pas comment Allah va bénir quelqu'un. Regardez cette vidéo, ça fait mal au cœur, ça me touche au fond du cœur. Encore une fois de plus, merci pour la confiance. Laissez-moi le temps de partager la vidéo pour vous montrer la vidéo qui va m'aider. Pour cette maman et son fils, regardez mes amours. Regardez cette situation. Nene non kono makete non? Ah, exacto. Ya. Nena ngai satu. So, jari so. So. Oui. Nene de kajame. You know. Mesdames, messieurs, ça fait pitié. Je veux marquer la pause pour vous montrer la vidéo. Aidez-moi, je vous prie humblement. On va trouver de la nourriture pour cette maman. À tout à l'heure.